Hadin ka jing bampatla ban Lapdien ya kalong kami ka bana ka Shnong maulasnai ka kong Aitimery Iawphniaw ka balaja na du ka shipho tarik ha ka por khandai sitang benmin na ka yeng ka baka sa tre ka badai ka yeng jongki arngut ki doktor ki badai ki shilok u doktor Valiul Islam bar ka doktor Sanggita Datta kane ka yeng jongki ni ki doktor ka dei ka kenja flat ka badon ha ka Manisha Height building kane ka long kami ka dei ka badang sulit tre dang shen ha ka te ka yeng ha ka ba ka lalai ban sedang tre na du ka santrik ka lalungkat arajar apuwei hadin ka jingbam Lapdien ai halor ka jingja bakan san jong kane ka long kami na ka te ka jaka na kaliang kibor penya Shnong jong ka maulasnai ha ka Nongialam uba Joplinston uba di urang ba Shnong jong ka maulasnai bat ki dukhat jong ka dorbar Shnong harangkat ka jingi sim khialang jong MDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar Henin kasngi ka khatphra tarik ka lalungkat arajar arpuwei kilalik Hiar dalade syakate ka jakatre jong kane ka long kami kila kendu yo manager jong kita ki trayeng ubalatip kerteng ku muriju roy haba kali benia no new manager haba dei bat kane ka jingja jong kane ka long kami na kaliang jong new manager ulong umdon jingtep halor ka jingja jong kane ka long kami namar kala shumi hi khram batai yano ru ulong ru bana kaliang ka jong u marsenyo jingtep ya kane ulapentep marmar syaki trayeng bat na kaliang ka jong ki kila pentep syaka Dispur police station Shushu na kaliang kini ki trayeng kila penlong ru eka jingwat eka neka long kami harangkat daga bata iki poster haman laki Shnong bat kidong jong ka Guwahati. Haba kelipat haba yadei baka CCTV kamera record banyo ban page eka video record jong ka teka sngi ka baka neka long kami kalaja na kaliang uniu manager ula batai baka CCTV kamera ka klam trekam nadu ka Iawphniaw tarik u Disember namar bakam dan battery show. Habayo apat banyak keren bat ki baya trelang bat kane ka long kami na kaliang ka jongkiru kila batai kumju kumba batai uniu manager. Hadin kane kila pha pen I ya ka kamera thia jong kane ka long kami lasem ba ki tiar kitar ka jong kane ka long kami ki ba kanthop na do ka bank passbook ka voter ID bat ki jan ki nap ki dang download hapo ka kamera thia. Hadin kane na kaliung MDC ba ki Nongialam Shnong kila late syaka Dispur police station ha ka ba kila ekendo yo assistant commissioner of police Shri Himangshu Das na ka benta ban batai ya kane ka jingja na kaliang ka jong new ACP marsenyo jingtep halor kane ulasim khia daga baulale hi dalade syakate ka jaka ban toket halor kane katba ki pulet kila kali toket ya ki security jong kane ka building kilapan ya ka attendance register record jong ki security ki badan duty hakate ka sngi na kaliang kini ki security kila ong ba kimdon ya ka attendance register Shushu na kaliang ki bor pulet kila penlong ru ya ka jing toket syaki benta ba marjan jong kane ka building kum syaki dukan bat syaki ying breu na kaliang ACP jong ka Dispur police ulo ongru bana kaliang ka jong u undang yai budin bat toket ya kane hadu bandalap ya kane ka long kami bat ban penlap ru ya ka daw jong ka jingja jong kane ka long kami एक्चुअली हम भी घर में हम तो आउट ऑफ स्टेशन था सो और मैडम लोग भी घर में नहीं था हम लोग को लाना ने फ़ोन करके बताया जैसा ऐसा है 9:15 में वो 9:30 में हम लोग को फ़ोन किया 9:15 से वो घर में नहीं मिल रहे फिर मैडम इसको फ़ोन कर मैडम बोला जे एक काम करो घर में पूरा घर बहुत बड़ा है घर में अच्छा से सर्च करो जो घर में मिलता है क्या अगर घर में नहीं मिलता है तो नीचे जाके देखो तो फिर मैडम को फ़ोन करके बोला जी ऐसा ऐसा नहीं मिला फिर जाके वो बोला ठीक है एक बार नीचे जाके देख लो नीचे जाके देखने के बाद भी उन लोग को नहीं मिला फिर मैडम लोग आया घर में शायद 11:30 करीब ऐसा आया था तो उसके बाद से तो अभी कुछ खबर ही नहीं मिल रहा है हम लोग अपना कोशिश पूरा किया है हर जगह में हम लोग नेक्स्ट दिन FIR भी दिया है FIR देने के बाद हर जगह में हम लोग मिसिंग का फोटो भी लगाया है अपना हम लोग का तरफ से जितना हो सकता है हम लोग पूरा कर रहे हैं फिलहाल ये CCTV फुटेज रखा CCTV घर में लगाया था हर एक जगह CCTV कवर्ड है सो हम लोग को जब मालूम चला ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है तो हम लोग इमीडिएट CCTV का आदमी को खबर दिया है सो ड्यू के लिए वो 2 दिन बाद आया है मतलब 10 तारीख को ये कहानी हुआ है वो 12 तारीख को आया है नहीं 11 तारीख रात को आया रात को नहीं कर सका वो 12 तारीख को फिर आया 12 तारीख को आके वो देखा जे CCTV का जो एक बैटरी होता है वो 27 दिसंबर से काम नहीं कर रहा था जो 1 साल बाद चेंज करना पड़ता है तो इसलिए हम लोग का इतना बैड लक है CCTV का फुटेज हम लोग को नहीं मिल रहा है अगर CCTV का फुटेज रहता तो सब चीज़ क्लियर ही रह जाता क्या हुआ नहीं हुआ तो हगनी को por nakaliang ka jonga ngadon mentahang ni hapo ka police station Dispur banwan ban kendu yo assistant commissioner of police jong kane ka jela Assam ne Guwahati kadaw ka jingwan ka jongi ni kalong na kadaw jong ka jingja no jong ka wei kalong kami bakerteng ikong Aitimery Iawphniaw na ka Shnong maulasnai tingi don lang isadar hang ne bat ki wei ki rong ba tiga jingja ka dei na do ka sphotrek ini kong iwan ban belah hang ni hayeng breu
haga yeng ke jong arngut ki doktor arngut shilok wei de doktor Islam de kupa bat kalok jong u ke kerteng ke sanggita dota dikini kani ke kong Aitimery Iawphniaw Iwan bantrei kene ke yeng ke jongki nadu ke santrik badde ke shipau terik ke siu belai hakaba ini kong hakapor kendai beje kendai steng tu ilami na kene ke yeng sa bad iklaman paishu kini kitrai ru hakane ke met kimdan namar kidon jangai kidon lak jong ke program kat kum ke jinge thu jong manager jongki uriju roy mane marsen mane ke sngi na kaliang ke jonga bai sardar ba katogani hut ki rorong ba nila sedang ban lek shwana nongpo hakapor men sngi ban kendo i additional superintendent of police namar ba superintendent of police udan out of station kila ikendo na kaliang jong additional SP mane ula phone shane but ula pentip syau assistant commissioner jong ne ke police station hangne te kumban supen kan mau hangne na kaliang jong sadar Shnong ba kayeng kesam masenja kene ke jingjahi na do apa sipau terik aja khat wei terik kila de ban ai ya ka FIR hapo molosnai police outpost but nang tu pade u in charge jong ka molosnai police outpost ro ula forward ula pha sha ka Yam police station ka badai ban pet ban khmi te ngam tip pada ke ai ke baja hadu mentagesngi ndang lawan hi dalade hang ni na kaliang jong ni ke police station hang ni kadai ke sin ke banengkong ba kidang sedang ban lej ketika yeng ke ba ini long kemi ija kalong ke ai ke basosi badai hadu bangi lapoi hang ni dalade mangabat isadar ngi request ngi kerpan yau ne assistant commissioner ubagerteng himang sudas de hadu ke tegapor banang ni usapha iki officer jong u bad daladi lalet akete ke yeng ke jong kine ki arnut ki doktor kiba ini kong Aitimery isa bandangi lapoi hang tei na kaliang ke jong u assistant commissioner ula shim ke statement na kine ki ki no manager jong kine ki trying nang tade kidon arnut ki long kemi khasi ke jongi iwei na nongpo badi iwei de na malki ki basa ang ta ki bari khulung ke ula shim ke statement na kiru makiru kilay thu ba kimtip sya ai ba ini kong Aitimery ilaj ba akapor ke ba imi ru iklam ye thu yaki de kawai ke ba ka kam ke badang sateng ke ba nakaliang uni assistant commissioner ula kularengi ban pendap kata kalong ban bodin ha bede be kini CCTV kamera kidon ki CCTV kamera ki badan ha kayeng ke jongki ndai kini ki CCTV kamera kilado uyathu uni manager ba kilado nado ka arpnyo tarik jong banai Disember de ka bamot ha ka spo tarik ro kim tarik kam kini ki CCTV kamera ndai gadan ka wai dukan ke badan syakman kini ki CCTV kamera kadang trikam kayo hi malumala ban catch ia ke surok bayai breu tina kaliang u assistant commissioner mangabat isadar ngilai lelang kedudukan ban kerpan ban pet ban playback ia kini ke CCTV kamera tinrai namar ba utrai jong kini kedudukan umdan mla ban plio password udan password dukum tan kaliang ke jong manager ula kular ban penyo yo password bat nakaliang ke jong assistant commissioner ong klai ke bala hila syai ke sengi un selek biang kini kedudukan ban pet ban playback ia kini ke CCTV kamera bat kawai pada ke ba sosi kalong ba hakani ke yeng ke flat ke ba kini ki doktor kisa ke ba ini long kimi ija kidon ro ki security kidon artili ki get tendai ke ba sosi kalong ba den bangila kali kani ke attendance register kamdon te kata kalong ke ba sosi te na kaliang jong assistant commissioner of police ula kular ban simkia ula fondo ya ka badai in charge ya kini ki security nang ban lab mano ba ap tu kamit bat ban keli ban tokit na kini ki security syai ini kong Aitimery imi bat kumno iyaj hakata kapor te na kaliang ga jonga kini kapor ngapan pau si syai ke jing sodiau ke bakrau hoj menen kamit dalade ngalale ya ke yeng sa amalos nai ban ai men sim khamtami ki khon ki badang red arngot ki badang prasnem bat sansnem karta bat ban ai ben sim ki bah yeng asam kalong ke ai ke basosi ya kene ke yeng te hakum kene ke poru ngasim ya kene ke lat ban ai ke jing solam ban ai ke jing kitbok kit riang ya ke yeng kesam ban kaliang ke jongi rugin tresitam rengkat ke jing tresitam jong kene ke police station hang ne po Dispur Assam ninget ba kaloi syam yeng salap no
ya ini kong Aitimery teh hakum kini kepor nga simru ika kabu ban kerpan ya ke police department na ke jela lejong ke jela Meghalaya bakin soba ban simkia ban trailang bat kini ke police station hang ni kenang bangila ban lapno ini long kami tengah bu ke jingkerpan nadu superintendent of police jong dari boy district ya ki police station ban ya baro kinong tray hapo ke police department bat kumjuru hangani ke por ngabu ke jingkerpan nakaliang ke jonga nak menta ki parlok ki parajor ki parodok ki parasnam ki bayu ini kong soma ban pentip marmar bat ngakerpat ru khamtam ye ki parlok parodok parasnam ki basa aneh goti ki batrai ki bapule lap hiu ini kong soma ban pentip kham kloi kenang ba ngila ban ajing tip syaka police department hangni hapo Dispur police station teh kini gepor nakaliang ke jonga sejisin ngamlak kem da ai kublai kerpang ru yau assistant commissioner of police ni isi syai ke jing sim kyang ke marsnuan mangi menehang ne dumdam ula ai ke order ke direction ye ki staff ki jong u ki officer ki jong u bat daladi umi nang ne banya letlang bat ni ha ke yingsa ke jong ki hangte hapo Manisha residency ha ke jaka ke ba ini long kemi ija tengah soban ai kublai kerpang ye ke police station hang ni bat nakaliang jong u ong wat khuslai ngin ai ge jing trelang bat phi ngin ya keep contact man la kesngi kenang bangin lap kloi kat bala ye ino long kami kita ide kendian iba nakalian ge jonga ko am pen pau ge ge por bat sesi sen pat ngaburu ge jing duai dum tak ni ge yeng kesam bau bleu ndor mekat ye ge yeng kesam wala pedeng ge ge jing cha ka bang kide ban ye kendo kulishpon to nakaliang jonga ko mo sordar jonga Shnong molosnai hadien bangelayo jing tep abidai nak benta ka jing ja jong ikong Aitimery Iawphniaw na po jong Shnong ka jungi tena kaliang jungi kum ka Shnong ila persyang bania tre rengkat-rengkat bat ki bahing basam jong ikong Aitimery Iawphniaw da kaba ngilalek bani kendu ya ki police department hapo jong ka district ka jungi hapo nong po mara ka juko poru na kaliang jong ka Shnong rengkat bat kaying kasam ngilawan bania kendu ye ki traying traisam hang ni hapo Guwahati hang ni bania keren habedi na kabenta kani ke jingjia bada ka juga poru nakaliang jungi menta kasngi rengkat badi MDC badan boram jungi badan lahang ni bala simkia nadu menin kasngi bai lawan syadu syate syamolos nai banwan nakabenta ban aimen sim ya kate kalonging longsam bad kumjuru ban aimen sim hiti ki kun ki badan hang tai armut iwei badang prasnam bad iwei badang sansnam balawan ban aimen sim lemingi bad haka juga poru nakaliang jungi la simkia banwani kendu hidalade chane chapo police station jong Dispur nakabenta bania keren markmat rengkat bad uniu ACP jong ka police station hang ni bad nakaliang jong niu u ACP hang ni ru ula simkia hi ban lej ye kendu inalade ban estimate ya kate kam hang tai nakabenta banyo iki jingtip ki bakam kerpang ti nakaliang junga kum saudara Shnong ru nga kerpat saisin ya ki bor ki bahalor khamtam nakaliang jonga sarkar Meghalaya ke jungi bahkan sobaban simkialem nakabenta banyarap ya kanega longkumi ke balaja napo jonga Shnong ke jungi menta la shitayau tami ai te kumta nga kerpat ya ka police department ya ki bor sarkar mat kumjuru ya ki Shnong ki prathau ki jungi ki khasi ki badan hapo jonga ne ke jaka ki khasi ki badan sikwi ki jakaru lada ki don kinu ki lat ki lenti ken sobha banyarap lem na kabenta benginyo ban syambiang yai nei kong Aitimery Iawphniaw syalaka Shnong bat syalaka jing kayeng kasam ka jongi blesibon